Tianon, Ichiliosh Hatzil, fase 3, le talamil utasmah le coronavirus COVID-19. Le hela, le tieltushian unos sahbensilil, ukit pahaltulagal tushe, le olal, tsokuhets el jejelas nukbezahil, tialujelsal ubin le kohanila. Beyo, umolailo toho olale, kapachak uyantik tulaka le kohano kumbechale, le nukbezahiloba, kukashantik ukalantik utoh olal yucateco, hachkatik kabei kuntesh, yetel kapata que estawotochesh. Le mashk abet uhok ole, yanutsaik upishi, yetel wakubindikis butze, abet chentuhun. Leva lobjela, matu pastal, wamaubetal. Tiel yuheltal, ulakwa bashe, ojalá chiliucatan etzokuhetzik, jejelas chiculil. Tu númeroil 809-82-28-26, Ichmayawa español, vale lejela chen utial mak tu chik pujalti le coronavirus COVID-19. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx, tiyan Ichmayayetel español. Tu chikul WhatsApp, número 9992-0084-89 ich español kun nukbilatan, yetel 9991-40-66-22 Ichmaya. Tiala wuheltik bishanikech, yetel wak abete, tanen yetel halachilop, tiala wantal, yolal, le coronavirus. Bejan tu chikul Facebook, tiyan le tushku pahtal, atsik balshani. Le chikul ukaba, meditok, chen tialu yilal, mas tu chik pahalti le coronavirus. Shma bolil, yetel kupahtal uyensal, ti telefono, iPhone, yetel tablet, yetel kabet yantiop, uchikul sistema Android. Katik ti mako yan sahbensil yok olop, helbish masho chihan, kolelo yon chahan, mako helanu pahtalil, mak yan diabetes ti, talamil yetelu presión, hach polok, yan talamil tu puksikal, mas yan VIH ti, cáncer, Beshawa hach kutsuzik chamale, waku kahal uchokwilobe, kuyubi kananop, watu tiking sazakalobe, shiko tu seblakil, tu nahil sakya, leyang, natstie. Lejela, letiut solzibil, behla viernes 15 de mayo. Behla chikpahulak 53 juntulul mako tsaitio le coronavirus. 34 juntulule tukahil ho. Ostule tukahil mashkanu, beshan samahil. Katule halacho, yetel hujuntule tukahilo, baka, hunukma isamal, kanasin, kopoma, motul, peto, seye, tekash, tekom, yetel uman. Soguchukik, 1035 juntulul mako tsayakti le kohanilo. 10 juntulule tashe tushutalo. Vale, ichilisotzibel behlak tsaik ohelbil, uch, 9 jumpelel kimil. Juntukolel, 69 haboti, signalite kahakbal tukahil halacho, yan talamilti yetel diabetes kachi, beshan talamilti luchaykuyik. Talamil tu presión yetel hachpolok. Kahakablakachete kantumako machik pahaktio le kohanilo. Juntul kolel, 62 haboti, chikintzonot ukahal, yanti diabetes yete talamil tu presión. Kahakablakach yetel masho yanti gnaloma tu chikpa le kohanil tiobo. Juntul kolel, 77 haboti, ti signal tu chankahil coahuila, ti kahakbal tu lumil, Campeche tu kahil Candelaria, yan diabetes ti yetel beshan talamil tu presión. Hachpolok yete beshama tu meyahmalo burriñón. Kantul mako kahakabalkach tu yetel, minan talamiltio. Juntul ship 63 jabo ti, wey tu kahil ho yane, hachpolok yete talamilti shan tu tamnel. Le marro yan chatignale, machik pahaktio le kohanilo. Juntul ship 32 jabo ti, ho ukahal hachpolok, le 6 mako kahakbayetelo, machik pahak le kohaniltio. Juntul kolel, 45 jabo ti, mashkanu hukahal, yan diabetes ti. Kach kahakbalte kantul mak, machik pahaktio shan le kohanilo. Juntul ship 63 jabo ti, ho ukahal, minan ula kohanil ti, le marro, takpatu yiknalo, machik pahaksantio le kohanilo. Juntul ship 70 jabo ti, ho ukahal shan, yan talamilti tu presión shankachi, le marro kahakbaltiknalo, minantio mishbal. Juntul ship 46 jabo ti, signal tulumil campech kahakbaway hoe, hachpolok, le tie kahakbalkachanetel katul mak, machik pahaktio le kohanilo. Sokuchukik, 101 juntulul mako, 15 actumen le coronavirus. Ichile 1035 mako, sokuchukik tsaik le kohanil tio, yan 643 juntulul le tsokuyolin tikubao, matuchik patio le kohanilo matupahtalu pakiko. 182 ulake, hetzel yaniko, kalano betetanu shakaltalo mantats tumenutsak yahilo umolayil toh olal, matubuktio le kohanilo. Uyalap 109 juntulule, tiano hospitale, Kalano, mahemasha kupahtal umang ilikobe. Uhabil kustal, le kohano motiyan, tinhupel, tak 94. Sansamal, kem tume kunsik, le pexila, tile chikul el gela, ni olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.